Sa mi se pou nou fè nou la? Pou nan mi se pou nou fè nou? Ay, si nou pou se tabat nou se ren, pak si pan se nou tabat nou. Son ka biti tabat nou? Sabat nou. Pas pou pou e blos le blan. Wakot la pou? Wakot la pou? Choti ya? A ou de mou ya wak, pou chale la ou de mou ya. Non, gane ou se pa mwen mesi, a pase men. Je va dizan pa mwen. Mwen men, ava mwen kati mwen. Je mwen kon mwen piti, kan la de men makman de jan men. Kama sa, mwen ti mwen ka bap men. Kè tou ni se wak tem nou fèm. Apre so fèm. Piti mba fèm an nou baz. Pou a fè nan, mwen son de kade misye, meta yon son graj. Ay tou misye ou de pas kite inoja pa avanse plis a fè yo konsey de parol ki nan konsey de langaj ki top pou yo. Apre so yon de ba mwen. An pou le fresh wak a. An men mwen an kade baz. Apre an kon mwen nan yon sa pas mwen. Ba mwen. An men mwen an an fèm. Nou pa an bale men. Ou e pou ta kwa ete mwen de yon venti men. Mwen mwen ti pou kak nan yon venti mwen bale yon venti. Apre so yon de. An men yon la baz. Ay, ok. Ou yon am rive l'voj yon an fèm. Mwen te fi tou fon. Pana an den yon a Ay, kache! Kache le pizan! Konen sa che, konen monsi nan. Não, eu consegui andar. Parei. Eu virou sou muito pesado. Yo, o qual você está men? Sa sole la kwa pi Chale piran men. Ka ube kunya wati se dewa men chale a beta. Te ko mo ko not machi mo la bli. Mo la bi sa pare se la konen. sa de kon sa de blan, kon sa de blan. On pa ka mo di kon sa yo plus men la, yo plus men chale ke ko so pas mo. Nan ka sa debay sa tout le debo. Mwen pou mwen pis mwen ya. Mwen men par exemple, le température ya entre 10. Ka chala pa trop, ke dia pa trop. Ou il a kon sa. Ou la ressorti du lac. Tout kwa ki. Nan la sa avek de mi. Se vwa ke fok nou igle, fok nou nan sa basi ki nou travay. Yo, pa yi sa, on sa travay men. Mwen se baz mwen kon a travay. Mwen li sa travay men. Yo, sa sa aman se men, so la, yo ali men. Sa yi senman men mwen baz. Yo, pi gen ketan de vote gen avek Mwen se randevou le ki le gen gen avek ki tia. ame sof nou. Mwen apou de sou. So anytime you stop me, you want your